Ova, kako se zove, inspekcija zvana, javljena na strane 10. Ne mora dolaziti. When you left out. Ljudi, dalje ovo moguće, plaće. Pozdravlja Srbija. Zdravo Srbija, ljudi. Malo me preuzeo ovog trećeg i to je to. Pato, proveri boravak i to je to. See you soon. Rakija. Šta reći? Država Srbija.